Mentakasngi ke arah Pratrik Ubenai Jemang kesen New Trap National Awakening Movement Knam. Hajingalam Presiden ubat Thomas Pasa. Kelalik banyak endo ubat UCM ke KHADC ubat Syamberlang Renja. Banyak keren halor kelai teli kimat ke Benenggong ke Cingbom Pentip jengka District Council hakikot kubor ya kikam kibalaj. Ke Cingbom yadai ke tulap jeng tray casual katkum ke anbai belasngi lani daily wage act bat ke Cinglom kacanana kikali kit marbam. Hakabakat kum kaan kadai bandom tang nagi kali kit marklaw. Kumbang juga keren kapor kini hiju baik kimat kijura kibale si kiklem la ban ulong ki isi bareng de mentang sini ngala lai teli kimat kuat jong CM kepenukong ya ngila ayawat ya ka RTI nang ni napok ka council bagi nang siyo kini kindet sini kibladap ini ke RTI ke bagi wat kadai syapang kerkom tungjam hang ni apot diskonsil but kebabun hi ngilalap ba kung mengilalap haki por kita ada kumbang ngilaju pentip siapa isi berem kaju ngilalap yang mentaruh untuk ki sistem ki pattern ki bamuswa ki long lesi bahabat perkala di nakal yang ada sekonsep katkum ki jubab RTI ngilalap ba kadus council kamju pelaj kuat kubor ya ki pos ki balaj hang ni hapo dus council lalu District Council kamju pelong pan khot examine ho exam manya compete yakin kipus ki badan pok District Council kipus ki ba District Council kaju peni itang ita in notification ban wa apo notice board di District Council ki ditang kipus ki badai ki magistrate ki under secretary ki accountant tang kitahi hendak ki babul ba kipus nakaliang District Council kamju khot yakin ka punishment but nakaliang kajongi ngila kerpa ya ICM ba nang ni syakhamat kino gipus kiba laj ngin soba ban pentip lembah kilat tai khobor nang ta pada ngin khot de ki exam bat aki kun samla ke jongi kiba tibet kiba deserve banyo ina kam kinyo kanang bangin kentiu ya ka administrative efficiency jong ka council hi borok kawai bat kapar pada ngilalap lembah ka RTI ba ka district council ka yaki casual worker daily wages kasih tulak 1,000 tengkah si benai kat kum kejawab tu RTI bat ngila ong petip CCM balesi kani kadai kajing penken ya ka daily wages act bat ka penken tu ya ka notification jong ka labor department ka barang 10 Mei haunu Januari kamar jekin di bateri ka daily wages ki dai man siu ki kat kum ki kador balabu da ka ai di ngisim ba kata kajing siu ngitip bi kajuk mentah hawat kajing keduk kam hap ya tori kadai ma lisan hajar si benai betul kalong inhuman in ong no kemudian bat kalong percaya ke ai bat ni kepat tu ya CM bat insoba ban bot ya kador kibala penyai bat notify dengan sarkar habang isiu ya ketulap jok ini ki daily wages bat katanya ko jong ini kerpat ya i CM ba in penbet ya kini ki jungduna ba lesi hakane ka kup ka bermata ya ka ba iklem la ben urlong ba isi ba rin ngila urlong mata ka isi ba kamay mata bat ni kami lagi ba kane ka kam kan sket kan jate kabar pada ki forest gate nanti kita cek gate di ba council ga bu kakung ka RTI di bang yo ngitip ba KCBC kadang ratusan teli tang ki forest gate ratusan teli ya ka ba khandri teli kita tang hari kena kalian ngajongi kakung ka jubab RTI yo ba kini ki cek gate kila bandung ya ukhajna tang na ki mar klap dan kalian ngajongi ngila pentip ya isinya bak kumalap lomba ki media report repair bakini ki check gate only bakilum tang nang kimat lang kilum mat ngimar bam market bam kimar factory na dong sinong kilum bay kaba wanra pa rin kajing kildo kimar kimata kiba upay ba upun dangka ka mamut pa dia manu masing kini ka bay usul pa ba ipen siya bay ba kuna kalian na jami ngira ong de CM bay so in pa ka direction ka ba strict ba siya kini ki ba don na ki bakin sobha ban adhere to the
purpose of the game. Belum nanglo. Nah maka nonton aja ketak sini setai. But ni kermen pada kanyang jong di CM Insa Singkya yang ini betak.